ब्रो भैन दी लाने बनाता 24-25 थोड़े चारा च हुण सब तो छोटा मैं ही लग रहा है। पंडित जी इनकी बात का तो यकीन नहीं करता। नेम बराबर बताइए, 4 बंदे वीडियो कॉल पर। लक्की तो भी बताइए सबसे छोटा कौन लग रहा है इस टाइम, सच बताइए ईमान थे अपने। नहीं मेरी बात सुन, दिवांश का मक्खड़ ना मारा, सीधी बात बता, चारा में सबसे छोटा कौन है? 87। नहीं फिर पंडित जी महाराज ने अपने ये छोटे नहीं है, ये छोटे नहीं है, बड़े भरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई। Evo ga, 9. februar, pa začnem zdaj končno s mojo novo službo. Ura je, se ne vem, kaj ura. Pol 6, vstal sem ob 4, najedel, stoširal, se uredil, pripravljeno imam vse, pa ob moj predsedno na lak. Začnem sicer ob 9, ampak vlaki imajo zamude. Vstal na nekem začasnem peronu, ki je kar oddaljen, nekaj 10 minut hoje do železniške, tako da lepo počas za prvič se mi kamor nam bi, se bom že kam pridal, če bom prezgodnji. In gremo. Zdaj ene par dni sem opažil, da radiator mi gre, kljub temu, da ga zaprem, tako bil mlačen. Zdaj pa kar bi lahko bilo narobe, je ta igla, ki je noter, se lahko veliko, doskrat se zatakne in je treba pa malo požokati. Ampak igla je bila ok, tako da to ni rešil problema. Zdaj grel je, ko sem ga pa zaprl, je pa ostal na neki točki. Ni dejansko čisto zaprl gretja radiatorja. Zdaj sem pa iz tole stranu, pa ga zamenil z pametnim ventilom. To imam tudi že par let. Zdaj sem pa končno zmontiral. Tako da izgleda ta zadeva. V Net-Etmu imam merilce oziroma senzorje kvalitete zraka v 3 sobih in sem zelo zadovoljen s temi produkti. Zdaj pa tem sam lepo s kliki uravnavaš, baterije moram zamenjati, pa reset glave narediti in pa se bo kada temperatura trenutno prikazovala, pa dejansko za koliko to predstaviš. Je pa seveda vse to možno voditi preko aplikacije, lahko si nastaviš glede na dan po urih, kakšno temperaturo želiš. Zdaj, na primer, med tednom, kadar bom v Ljubljano šel delati, si bom nastavil, da mi pri odhodu spusti temperaturo na neko minimalno in kakšne pol ure pred prihodom poviša. Lahko si seveda tudi nadaljavo to naštimaš, želeno temperaturo, upravljaš preko Siri in na ta način prihraniš pri strošku ogrevanja. A ja, zadeva zazna tudi odprto okno in ko na primer zračiš, se ventil avtomatsko zapre. Tako da tudi en komfort plus.
zadeva izgleda takole. Tukaj potem imaš priloženih 6 adapterjev, izbereš ta pravega glede na tvoj ventil radiatorja. Te grem pa iz tegale zmontirati še v otroško sobo. V Šparovem albumu nama manjkajo 4 slice. In pa če se iz tegale, 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 tega, tega, pa tega, pa tega ne najdejo, pa tudi ne vem. Tukaj ni bilo, bile so pa 3 od 4, ne moreš verjeti. Dobila se 3, 5, 142, manjka pa 44.